paling pasti mau mana-mana. Jangan jaga kediri lo. Uli bener, uli dua. Prabu Erlangga jadi sumber tangan rasan ayeuna. Wogan jaga kediri aja mah. Uli sampun yang padang langsung nang. Waduh bilau. Hendak kumanyin kita merekanan sudis. Merekanan tepi sini jesu. Merekanan ayana. Wang-wang kanan. Lautan di dalam ngatur deh.